Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong hikay skol ad hoc ha kajanmi jong kasitarik unay tung arajar arpuar hadian bakilaya kendo yo sembut menteri rangba uba prestun tensong kila pentep bakin sa penmenaya karay la syai kasngi lakin beteng neweng no ya kajingeki nakaliang unong ay ktian ka fastom uba mi bon lingdo uloong bakinong hikay kilahon ya kajingekran bu sembut menteri rangba namarbun kinong hikay kibalalet chayeng bat danru kinong hikay kibasa syajengay bat kimla banit pai bat kindang sa ha kajaka bakin penlongi kejingeki hajan additional secretariat sho laong bala syai ha kapor shipho shi teng men stamp kino hikai ki diben wan biang ha kate kajaka ban shem ya karai bakhat du te habangi tendu mentera sni ya sembut menteri ba prestun den song ngipayo ya kata notification ne ko order te kumta sembut menteri ulaya su ingi ba kadau ba ki kampala ban approve ya kani ka demand jungi ha ka cabinet meeting ka balalet kalong namar ba menteri badipet ya ka puli puti usal lakmen rumbui uklam poi syaka cabinet meeting na kidaw ki bamla kiar di kumta ki klamla ban approve ya kata ka demand jungi klam ka jingdan ringkat jong education minister ulakmen rumbui di kumta usembut menteri ulaya su ingi ba kila sim karai ba ha ka next cabinet meeting kata ka banlong ha kini gisni gemanuan bakin sa approve no ya kata ka demands ka jongi but ula aidu kata ka assurance ka ba sispa iway persen tingala kalino sa kanu persen piang manai yo ang kanu persen pilalong tikana pinay ang sispa iway persen siya bangin mi biang naga kamera jong iba prestun nila kali biang sa sisin sa kanu persen yang sispa iway persen ngin aibet tikumta iba prestun ila ong yangi ba ngidey ban siyem yang takaray ka ba ila siyem manasngi ba kanday ka ray ka ba ka cabinet hi kala siyem but ha ka next cabinet meeting kabanlong ha kinigisni ka ta ka demand jungi kanday ka top priority kanday ka number 1 agenda but ru bakin approve sundan ndey ba kanday tang ka agenda ki ang bakin approve sundan namanga ang iki lada kadi agenda kam approve ka mentoy yang kin approve no ya kata ka demand ko jungi de kuman supentep ya piru lihat bangila ya turu ya iba prestun ngiong ba ngite gimla man sim ya karay bangin mi no nang nene bangin nang syong ne bangin up ya kataka cabinet meeting bakandap te iba prestun ru ilaong yang kata yang asotu yang aburam barang EFP namar ngi ong iba prestun ha pastom mangi gibalet rong hapo jong ka kamera jong ingi de tangki representative ki jong pi andai baro kidai leaders baro kila bansim ya karai bad baro kila bansim ya karai na bentai ala de shimat te kumta ni happy iwe shimat ba pinrai menta ba pindang syong ni ne pindet no selaki jangki yang kisam tiba prestun ila ong ruba ikarpat ya kinong hikai ba kinlet nyo selaki jangki yang kisam bat kin up ya kata approval na yeng omban up hangni namar ba ki ong ba kalong ka bajinjar ki sungtu ikino hikai bikin syang surok te wat kataru ngin ya kata karai happy iwe te kumta semua bahas ngapa kumta ya kranhi para mapi kai ba pidi banne kai karai ka ba pinshim la pinin no siyeng ne tendang syong ne ngingin ang penbori no namar ngila ong bangin ang penbori no kasyong akaray jung pisimat kata ka jing sungko ka bangiyo nang tay kalong ba kata ka file jungi lani kata demand jungi kinsa approved haka cabinet meeting ka banwan di kasyong karay happy tingin ay po repi sa pentip yangi kay ba piray ngingin dang hangni ngindang apipi lada pirai ba pinlet na siyengru ni pediang lada pirai ba pinsyong niru
ngin hap bandang syong lang baki de lada baro pia rai ba pinlet na selagi jong gieng isam ngirung inlet na selagi jong gieng isam namar ba usembut menteri uladap syem ia kata ka karai uang ba uladap syem ia kata karai haringkat bagi wei namar ba menteri chief minister unsawan lasai di kumta uang ba ka jing syemra jong kare kaju dingi happy ba pinya decide habang ye chef nang tay sini menen bangila hapan let sa DC's office ba nilayo ya kata ka order bangi happy ban chef ka daw ba nilayo bangin kendoro ya sembut menteri mentakasngi gade bangi wan sini ni happy ban smoto kabaar namar bangi kongu ya kata kajing kendu jengi ya menteri sembut menteri ru mentasngi la felicitate na ka DC's office haringkat jeng iba Robert Jun Kajaran de menta nidan hangni ni kongu ya kan bat kata kajing job kaladan hatumir de ngobha Syang ni nai penlet na ya kapor page iki news channel page iba Preston ikran kumno bat sa syem ya karai nama da fisu syang ni fisu ya pai mangan ong beda ka basai what's no see what's no mong what's no kumno kan da fisu ya syang ni pimya page ya ka news bat fisu ya kanai para mo pire kanong pois ai lada pi kwa hi bantep ya kajing sisa pi ap di banti telong nya jing sisa lada pi kampet ya ka news itu iba ya keran ba pi kampet ya ka news pi sia tharai para ma pi keran ya kai ba pi miatep kata di ka bamla banlong kata ka pois ka ba mensau pet ya ka news da pilada pan ya pet ya ka news ang tagen saya khana para ma pi sapang kata ka news ai ba pinle hakaba ya day bakarai ngimpat chem ya kanu karai mentas ni syu ai tangka report dengan ai ke report kumba kalonghi kembang ya kenduk ba Preston song ya kata ka record ya kata ka report tik kumba kalong debat nubu aki no hikai ba kin sa decide hi lade namar kumbang ona dunikong first tom ni long tangkir representative dai baro ki kilong ki leader de kumta ngila pensyai ya ta jing ekran jungi ba di ba pensong ya bang ngila pensyai tingi keli ki lada pilahun bila menlet no sieng ba lada padhun di ngin saya syem ya karai final decision masai mesti mahapor obje de kumba pi ki buani kinoi kai kila len sieng pemut kilahun kan ya ta ka jing kenduk jungi ba di ba Preston pensong tambang iong ru yaki bakin soha bakin pet yaki news channel bakin pet ru ya kajing kran jonga bakin ju ru ya kajing kran jongi ba Preston kalong kumno ka situation karang bakin comes untuk kamha de kumba pi hang ni bilang dani kino hikai de bilang nang boleh kino hikai kita nane ki kim kongo ne ya u ba Preston sang de kam de kumta hikai kita nane namar ba kibun kino hikai ki wana jingai de kiwana jingai kemla shumalik pai siang la kata miat de kumta ki syong ni kan ki syong chuang ni bani ki leader su in syong ni batki adu lasan step akapor posting in sa syem ya kata ka final decision de kumba kalong hi menta ni hi ngila hun ya kata ka jingkula ba ngila yo na usembut menteri ba ulaong ba akan next cabinet meeting kabanlong kemut ka cabinet meeting kabaningkong kabanlong naduk mentakasni dan bakin sa syem no ya karai bakin approve no ya katakan salary enhancement ke jom ni belada si kemla pantarai ke ikat senjam nak kalian nanti kino hikai berpikir kata kadi kajing keli ke ba ngarung ala keli ba stone mo yang ipet sa abang ikendu ya menteri dan ba jong kajela akan atlet jong me ngilayo te ya kata confirmation commitment but assurance nu ba unsa pendap no ya kita ki jing dawa jong ya ka cabinet ki light lagi cabinet meeting
Day la batay yang aku ni yang bahot haki cabinet meeting nilai crunch pangani kan demand ni. Haki cabinet meeting ka banikong makabaat kimpala ban simya ta decision. Day ki ang ba kum ka jingkular haka third cabinet meeting ki ban pendap. Hendai ang ba haka third cabinet meeting pada I ba ramboi na kita ki bam lakyar ki kamla banatan ya paga cabinet meeting. Dia kumta makiru nakaliang kesarkar kim patla ban aya kata approval kam kajing lang jambu ba lakmen boy di kunta kilahap baken apswa keladan mangiba lakmen boy di akan next cabinet meeting di iba remboy ru menen yang bangam juda kham pep di cabinet meeting ba cabinet meeting kemanwan di indan bet 100% Dia Chief Minister metas ni dan cagar wells ban metas ni kawan pai dia kumta ni dan be kata kajing kerman ba kansa long bet kumba labtha damai ha kabaya dei ba kasinjam pada kai kasinjam ka ba syem ngimpat tek kai kasinjam ka ba ngin syem nama ba ngi kerman ba ka sarkar kan top ini buat sarkar kan pendap no ya kajing pular jongka nama bahakan next cabinet meeting ka priority ka agenda ka baningkong kade ban pendap no ban approve semban ya ka demonstration hakabaya dei bakatam Shubu kum namar ba ba lakman rumboy laban chat bandekum education minister ladang isyam ko bikin no hikai mo haskol idan kino hikai khasi no hikai english no hikai political science te shubu lada u no hikai english uklamuan no hikai khasi ula balik substitute ya ka kelas jong tu no hikai english tangba umla gen bensiam ya ka subject english no mau de no hikai khasi te wa lada u no hikai khasi usim na ya ka subject english bat ubatai kelumar subuh kan de tano hikai english pimut unum dom de ha ke ka ngile ha ka society ya ke lang salang nga judan hi kata ka jing snow bangi de ban buram mar kaliang teladang ipet ya kini district magistrate ki police officers bagi keru kadang kata ka jing buram mar kaliang preng jungi para preng jungki te walang ila syong te khmat jong ka secretariat lais ngiru kampat dan kanu kata ka law and order situation nambar ngingi buromiki pat ki burom ini tikum ta kabaya dai bat ka sarkaru try kadan kan kata jing buram markeliang ba wala udan ko bor ndai haban buram ya ku menteri pakaian Dah bensu ajin thing vai de nang kai ba koi nadu asni ba kias dang ban agitate adu kabaya dai begini kinoi kai kiba koi nadu bisni ba agitate ta agas ni ningkong bangen ong kek ngimla mo benong ngila tang bensu antar agas ni ningkong idan tang kumba sispa san pungut adu aspangut pakadau bagi dan tang sispa san pungut adu aspangut namar ba hadian jong ka jingkut jong ka cabinet meeting balai ni syamba kumdani ai bakran sepang jungi sepang kaina sepang jungi dikomta ngi lawan bet na school direct bangen sedangkan tes ngi layo ban ha kubor kerkia di kamdan ba la menyepoi kan marga kubor bun be kampoi saraki kan dan cepat ndai ha ka sni ka ba kiladan ba san spa arajar ai sni balai kalakio kata ka jinglan tepat kalakio saka ajar kita pada kasih yang tahu komentas ni di kedai kasih ke babun beritam pada kiladan tu balai ajar si tengina sahaja tunai